yabo engafuna ukukhuluma efonini vele ngafuna ukukhuluma nami boza la ngihlala khona ngizokunika address yami yes but boza la ngihlala khona ngeke ngize ngikubulale mfana na ubona ukuthi awuthembi uphatha abantu abathembayo uhambe nabo nawe bebabili bekuphelezela yabo mina ngaze ngibe nenkinga nawe kodwa ngizokutshela nasufikela impela hleli date ngishaya umuntu ongiye kuye umfonele ngomthetho sengifikile engihlangabeze engilande ngaphandle egate singena ngipaka umuntu yami uhamba wedwa yimi umfowethu kethi nomfowethu osanda kushona uMalivu nolosikhenke somathathu sihamba nje kahle siklini ngibatshele kahle ukuthi sihambe nize lapha asiphathi lutho yabo sihamba nje siklini angifuni nakuthiwa something yabona kuba ngathi sizohlasela asingaphathi lutho into zethu siyashiya sihambe nje sinje ngoba size ngobuhle yes yabo siqonde khona sifike futhi simukele kahle yabo sifike hayi senifile bafowethu sifikile hayi yabo thathe futhi sihambe siyofuna into ephuzwayo futhi sithole into ephuzwayo sibuye nasihlale phansi bedeshe nase siyaxoxa he wajika washaje cishe ibhodlela lalilodwa wathi mina ngikhuluma noMaqadi sitha sami kodwa uthi ngiqedele ebhiya ngihambe ngendlini oh wathi wathi ngikhuluma noMaqadi washobana isikhumba sekhanda futhi ngeze uthi yabo inkinga ke lesisho manje sengizothini manje hayi kwathi ukuthi hayi nami ngiphansi yabo hayi ngachaza mina ngathi hayi ubaba angizanga ngobubi kodwa nje ngizocela ukuthi ngiyabona ukuthi ngathi sekhona ungasashayisana kahle yabo ngezwe noma ngikufonela na ukuthi ngisitha zakho ukuthi yabo wathi mina uMaqadi ngisho isipoko sakithi semzondo uMaqadi ngenxa yento eyenzekile ibe nale yanto ukuthi iyajoja mina ngiyazama ukuyivimba uma bazofika ke kumagubane ke lapha khona inkulumo ethi ke usathana oneziqo ufundela ukudla imali yethu angena lawo magama ke la usathana oneziqo ufundela ukusixabanisa yabo lawo ngena khona lawo magama kwathi akufake lenkulumo wena ubona into makwenzeka yonke lento lena it's like uyalida udlala isikhenqo usho ukuthi uyashasha ukubamba like mayibuka mhlawumbe umuntu ongari laba baxabene nabo babona wena njengomuntu ogadla bona kunjalo lokho ngivele ngiyakubona kodwa manje into engishaya ukuthi sibathatha ungedwa ingoma njengoba ngisho ukuthi ngiyazama mina ukuthi ngizama ukuyinqinda amandla ekugwazeni kakhulu kodwa ke ngoba ngingedwa sibathatha lingidla ivoti libuyisele la abayifuna khona yes ukhumbule mina angixabene mina nabantu abaxabene nabo yabo so ukugadla kwabo akubalekanga kimi yabo manje into ebhlungu ukuthi fanele bona bafuna ukuthi beyenze lento manje nabayenza lento kodwa iphimbo lami eliphambili yes okushuthi yimi ke manje ogadlayo impela yabo la ngidla kanjalo ivoti washo ukuthi hayi nami ngatshela nje ngathi hayi siqhubekeni nabo omfokazana laba bayazi nabo ukuthi mina ngixabene nabo yabo bazobazi ukuthi ilapho futhi nje ngaze ngishintsha khona lapho ngathi mina hayi yabo le ngoma yabona sibizana ngaleso sikhathi ke sibizana Mfumbisi noMtikhala ongaleso sikhathi sibiza hayi idwebele le nkulumo ya ngaleso sikhathi sibizana Mfumbisi Mfumbisi bethu ke mina umkakhe unomkakhe owangapha ngakithi eMnambithi uMashezi mina nginengane kubo dadwabo uMashezi udadwabo uMashezi omncane so sibizana Mfumbisi ngalo
So ngithi mina ayi mfumbezi yabona sinje ayisingaphe kwami le ngoma wena akozohasha kule ngoma engizahasha ke mina ngoba nase ngihasha le ngoma zihashe wena ke manje yabo wathi yabona ke lapho umfana la uzofika uzwe khona ke ngoba phela nangale yima kade ngihasha kulokwaqala qala kwami ukwazi ukuthi umuntu ekhala kade ehasha ngale kanti kade uhasha wathi yini phela kade ngihasha la uzozwa abantu bazozwa lento abayaziyo ngathi mina hayi number 1 ke nayi njalo yabo sayikhanda ke ingoma wayihasha ngempela njoba sengithi ayihashe ngifuna khona izocaca manje ukuthi direction yayo nayi la ikhona esho nalento ayifunayo liphuma yebo njoba ethi sathana uzoyidela inkani yabo ila vele sicacisa khona ukuthi hayi ke nanga umuntu oqhishike empini mina ngiqhishikile empini hayi ukuthi ngikhuluma kahle bafowethu kodwa engaqhishanga empini so sayenza nje leyo album leyo ukubambisana nezinsizwa kodwa engakudalula ekusebenzeni kwethu kwakungathi kuhle masisaqala saqala kahle impela kwangathi kuhle angokungena kodwa kwajika nje futhi esithubeni kwakubi ngoba khona nje kulezo nsuku singaka record kwabe seke kufika uMagubane sefika nombono ukuthi kunobaba bathi uChoke omfonelile wamcela ukuthi emenzele something emrecord bekukhona into amenzela yona yabo ngoba wayekade bone ushwi enza ilokhu njana ngale ngomuso wamaciko so ubona ngathi umuntu ekhala bamvalela ngaphandle so ucela umenzela something noma yini nje emrecord yabo umuntu ekhala wasethikithi ke wedogzini nawo maqatha angikwazi ukulishiya ngaphandle nasiya kulobaba ngoba angazi ukuthi yini lesiyoyenza lapha angifuni nangabe senza lento esizoyenza nalo baba iphazamise lento esiyiqale nandla sambini sila sahamba ke sayakuchoka kungena kwethu kuchoke safika saphatha uchoke qhamuka kanjalo wena choke pro sound yebo uqhamuka kanjalo uchoke masifika kuchoke sokwenza ingoma embili unje ufuna 2 songs azaziwa yabo kunengoma ke esasiyenzile ethi ngibambe phakade lami leyo ngoma yayenzwe uqala kwayaqala uDogzini uDogzini ufike edlale bass yakhona bass line idlale masethi thatha amaqatho uzobona ukuthi ucula uthini yabo uzobona wena ngithi mina anginiki ihluphela ngicule ngane hayi uzobona wena yabo unjalo nje kodwa unesiphiwo sokuthi eqala into yabo shaya kamnandi ngebass nami ngidlale ngisiginci ngiyithola hayi ngihlale phe kwayo mase ngiyacabanga ukuthi ngizocula ngani mina ngifake konke ama voice yabo ngiqede sinaleyo ngoma sinengoma ethini le ngithi ngayikhanda ethi ke kudala ngifisa ukuthi ngidle imali eningi nalezo ngoma esithi sizofaka lapho sinengoma enye ethi ke edvula umsaka azongempela ziyawushaya umaqatha lona ogxoba babhe mayisasho njalo kuphela ithi umaqatha ogxoba babhe kuphela engakabafaka abanye ngaleso sikhathi yabo ngithi bayangibuza le ngoma ngithi mina hayi kulungile ngayixishisa ngapha mangixishisa ngapha so ishintsha masiye ukuthi umaqatha futhi so ngizothi umaqatha sithi umuntu ekasethi uDogzini sifika sobathathu yaxisha nawo ngapha sahamba sakuchoke nasifika kuchoke ethi uchoke hayi ngifuna 2 songs sithi hayi thatha le ungibambe phakade lami uthathe uthatha imali kudala ngifisa ukuthi ngidle imali eningi yabo asirekhode kamnandi hey mase uthanda uchoke umsebenzi ethi ngeke bafana nibuye ake sirekhode ezinye sibuye ngithethe saqinisa sirekhode ingoma lapha cishe ziwu8 zizonke cabanga ukuthi ziwu8 ngathi silapho ku8 impela noma ziwu10 awungibo excuse me dala ngifisa ukudla imali eningi sekusele kancane siphumelela shut up iyo le lokhu njana phakade lami nele usumbulalo omunye umuntu sengikhohle kodwa zinincisha sagcina u8 ingoma esagcina yazaba u8 esagcina sizenza ukuthi siyazenza nje kwachoke yabo mase sizenzile le ngoma kwamele siyikhiphe yabo
sakhipha wenza EP uJoki wakhipha ezu5 le 6 wathatha eyodwa le yethu ushut up wamenza kayi2 remix wamkhanda remix number 6 sayikhipha lelo kunjani masiqala ke nje ukubonakala ukuthi sesihlangene khona into esiyenzayo ileyo ngoma ke leyo yaduma le ngoma ethi kudala ngifisa ukuthi ngidle imali eningi yebo la selikhala ibandla lethu lathi emadoda siyikhiphile le ngoma kodwa ama comment akhala ngokuthi ngathi uMaskandi sesiqhelile kakhulu ngoba istudio asifani sirekoda kuzo asabeni sibuyele kwaYani soshaya album ephelele kwaYani sokwenza lento noJoki sibuye siyokwenza kwaYani sizobuyisa le ngoma zethu imali eningi sibuyise ulokhu njani sekusele kancane eyilo ungibambe phakade la sibuyise ngapha si-ede nezinye evele uJoki bafethu ngoba sesiqalile ngicabanga ukuthi sosebenzisana yabo hayi noma gubane igcizelele ke hayi nami Joki ngibona ku right impela ukuthi ungabisayiya ngoba suze wayiqala ngapha ibambe nangapha impela nje usalo uyibambe impela sazi ukuthi nje sibheke endaweni eyodwa ngoba masizothola omunye umuntu ngapha ozosisiza siphinde sithole omunye abantu abahlukene akuzokusebenzeka kahle ngcono sisebenza nomuntu oyedwa sithatha uJoki yosibhadalela kwaYani sofaka album yethu yabo sifaka album yethu mangizokutshela masizofaka ialbum besazi sonke ukuthi sizofaka ingoma ezo10 kodwa yimina ngedwa ngangazi ukuthi iziphi ingoma esizofaka ingoma ezazazi ukuthi sizongena azazi wonke umuntu ilezi ezithuye ngapha kube nomsakazo nomuntu omenenja ingoma ezazaziwa lezo ukuthi zizofakwa nayiphi uDlozilama ke ushaya yakhe ingoma the rest zazazoya imzonke ukuthi yini esizoyirecorda sarecorda saqeda masirecorda siqeda ukurecorda ke sirecorda sengigcwalise mina ngeingoma zami mangigcwalisa ngeingoma zami ezo5 angikho sure zingaka kodwa nje ngakuhlaziyela ngakuhlaziyela ngoba siqalela qale nje ngumuntu yabo nje manginje Dogzini mayithi Dlozilama ke ushaya yakhe ingoma from scratch yabo wafika nalo backing leyo ushaya yakhe ingoma ke sikuzwe wazofika wangihluphekisa Dlozilami uDogzini yonke leyo iphelele hluphekisa mina ngene sengithi ngangenzeni ngafika nalo mbono ngafika nombono we leading voice ngoba yayingena leading voice mina ke ngikhanda leading voice yonke neyangemuva yimina then kodwa lo ngoma nje kaDogzini uzoba ingoma ethi ungibambe phakade la njengoba sengichazile wafika nebaseline yakhona wathi angikhande mina inkulumo ngayikhanda inkulumo kuzoba ingoma ethi iMonkeypox uDogzini wafika nensimbi yakhona wathi lensimbi beyidlala kungafa nabedlala live so eyakhe ufuna ukuyiphinda manje idlala manje uyishona wekani wathi yakhe leyo nto leyo wathi ngifuna isiginci ngasifuna isiginci futhi silohle naye lo edlala ngilo sifuna isiginci singasithola yabo waseyibhala futhi leyo ngoma uDogzini wayibhala ayombhaqa ngiyathi kazi usungiphethe kanjani wemtha wethu uyangixaka sewujikeleni eyo njalo yabo ngidlisa imali yami labethu ngidlisa imali yami ngithembisa into engekho wayibhala hayi leyo ngoma kodwa ke yagcina masithi Monkeypox yashintshwa yimi ngahlule ukucula umbhaqanga yabo ngacreate into enje ngayifaka sewuDogzini kuzoba ingoma ethi asambenzi oyikhonzi inkosi lesonto leyo ngoma lo kodwa asambenzi oyikhonzi inkosi uDlozilama ke ushaya yakhe ingoma wayefuna uDogzini iqale ngokuthi Dlozilama ke ufuna uqala ithi asambenzi oyikhonzi inkosi mayiqeda lapho izothi Dlozilama ushaya yakhe ingoma kwasho ukuthi mina le ngoma yakhe ngiyithanda iqondile ngathi mina uDogzini mina nginengoma yesonto yabo asithathe lento le ngoba vele iyisonto so ifaka le ngoma yami yesonto le kulamagama amathathu elikayise nendodana sayithatha soyifaka lapho
Cathi ngiyaphela ngoDogzini. Yes. The rest ke kusuka lapho ke kuyofika egcineni. Hayi imini osazi ukuthi kwenzakalani. Yabo. Imini osazi lapho ukuthi kwenzakalani, ngafika nako nje konke lokho, ngafika ngakubeka. Ngikhipha ngiyabangaki CD? Zaba u10. Oh, shothi 6. Yeah. Kulo 6 ngingathi 6. Kunengoma nje wasi 6. Kunengoma eseyibuya kunengoma ebuya kuchoke eyodwa ethi masithandaneni ekachoke. Kushuthi ingoma esala u9. Kule ngoma ezi9 kunengoma ethi umuntu omeneja. Njoba ngishila isimo yazo. Ngayikhanda kodwa ngamagama uDogzini wabeka leyo nkulumo leyo kodwa simhlaziya yabo. Umagubane wabeka le esathana mase uyaphuma leyo ngoma. Yes. Yabo. Mina ngayikhanda ke ukuthi isiginci sodlala kanjani ukuthi izocula ilandele muphi umqiqo. Yabo. Kushuthi ke nazi ke lezi ngifike nazo ke kushuthi nje. Yeah. Izaziwa yimi. Kwaphela kanjalo ke. Then lezi sakhanda kwaChoke sasifica uChoke ebhalile zonke. Wasasifica futhi erecording no recorder bedlala noLifa lapha Lifa edlala keyboard beyikhanda lekunyana thina sifike sesizofu etisiginci Dogzini ethi bass guitar siqhubeke sicule siphambili. Kwakuba kanjalo. So mangiselapho nje ungacabanga qhubeka nje nenkomo saqhubeka mnandi la. Baselapho endabeni kaLifa. uLifa bedlala keyboard. Yeah. Kodwa istudio sikaChoke kwayani sisebenza isiphathaphatha. So kuzofika ke indaba yokuthi manje ufuna kukhishwe iqembu. Funeka igama ke leqembu manje. Yabo? Leyathuna lekhiphi yantabu yeka ke ufuna ukubuyela lapho kusale lapho before nje sikhiphe leyo 2. Yeah. Yabo? Kwangasithi kwakuyis 5 okwenze yodwa remix zawu 6. Lezo EP leyo. Yabo? Igama leqembu. EP ufuna igama leqembu ke manje uChoke uyabhala ke ingoma zizophuma. Tekhala noma awubhala Maqatha nomTekhala wayibhale kanjalo. Mayibuya nje ingoma zibhale Maqatha nomTekhala usifakele kuma USB akaka release suka ke inkulumo lapha. Maqatha nomTekhala phela na ukuthi sebiza ngamagama nguDogzini ke mina lami igama. Makuthi sisebenzisa amagama ethu nguDogzini mina lami igama. Ashaya lenkulumo. Ngipopora mina takafaka uDogzini la soba lenkinga. Ayi edo Maqatha nomTekhala uDogzini. But ayisakhuluma kodwa manje. Sayibona sonke. Yabo? Kodwa ayike into esizoyenza ngiyabona ukuthi uDogzini akayithandi lento. Kanti sizoya futhi e-studio kwaChoke sa record nje. Ilanga lakhona kwakumnandi kakhulu futhi ngalo langa. Ilanga okwenziwa ngalo le video le kudala ngifisa ukuthi ngedli imali sijiva lapha endlini. Babe mazde xe. Mina ngasala ngedwa ngoba ngiphuza isidala. Wonke umuntu wayelapho wayephuzile. Yabo? Yabo. Umnandi ngalelo langa sacula nje kahle wacula kamnandi kwajiva. Indaba sizoshintsha nje intatha. Lapha sabuya ekseni lapha sabuya kusile thina lapha ngalelo langa. Indaba yashintsha nje ekseni. Asishintsha inkulumo. Yabo? Sulifa uzothi kushuthi bakhulume noChoke esayidini ukuthi le ndaba yamTekhala uMaqatha noDogzini ayisebenzi yindi. Ayishintshwe ke manje. Yabo? Kusebenza igama lami nelikaMTekhala ngoba thina siculayo. Yabo? Bede kahle futhi hey bafetha ke sihlanganene ngesikhulumeni kancane. Hayi sibuye futhi sihlangana e-studio. Thulakale kulalela. Ulifa hayi bafetha yazi nginombono la. Yazi Dogzini ngoba mina nawe sidlala ama-instrument. Cela sibayeke laba abaculayo kusetshenziswa amagama abo. Yabo? Ngoba siyinde kakhulu leligama selide kakhulu atsasebenzi. Dogzini ndini manje ayi angisanizwa efakazi uChoke. Yabo? Ya impela nje ngoba manje ayisinde kakhulu khona into izobizeka nje ayibe short kahle. Yabo? Donsa ugwaba kuDogzini nebheme iphuma. Hey asephumile
ngithi bile obadoda bethi bona ke hayi Dogzini yamkwatisa lento ayiyeke lenkulumo ayiyeke ngithi mina yibo anikwazi ukuqala inkulumo nasenisho uDogzini enje njobe senjena senixabene ayiqondiswe kuzwanwe kuxoliswe na ukuthi fanele iphele iqonde unimiyeke inkulumo iphelile ixoxiswe ningamshiye nje thiwa sizomenza njani ngoba sephumile mina sambenisela kakhona yabo niyoqeda lenkulumo ungcono nifike nixolise ke manje ningasayiqhubisi yabo sisuke siphume sihambe sekhona nasimfica semfica ke bebhema phandle qeda ukubhema ebuye engene kuleni lapha e-studio sathi kufike ne studio la kuculwa khona ngapha kube side lakhe la DJ yakhona ngapha sifica sehleli lapho ukuzimala ngihlele yedwa uthulile hayi sifike hayi beyibeke inkulumo hayi cha uDogzini ayishwele lenkulumo hayi ayiyeke kanje ibekeke kabi yabo iqala inkinga lapho mfowethu Manqele iqala inkinga lapho ngoba ngaba neziphathi nje sokuthi ngaba neziphathi inkulumo ijike ibe ngami manje kakade ingengami ekuqaleni ijike ibe ngami inkulumo Dogzini yakade ngayibona lento angazi ngizobasusa kanjani labantu bonke labantu abayisihlotshwana zami yabo ibona abangithwesa kanzima empilweni eqale bale bono lokunjana omanyathi lapho angazi bahlibana kanjani kodwa bali ihlobo kunehlotshana ezithila kabhala kunobuhlotshana obuthile kuzalekeni kwabo angazi noma bathintana no Mazibuko noma ubani kodwa kunebuhlotshana obuthile yiba bamhlukumezayo manje mina ukhomba mina ngizalwa kwaMazibuko ngithi nawe uzalwa kwaMazibuko njengoba uzalwa kwaMazibuko nje isalikazi sakaMazibuko yiso esathakatha lomuzi wakithi ngoba namanje ngihlupheka kanje hawu singawe manje le siqale sihleke futhi sikayilaka lento yazi siqale sihleke nathi sithi my Dogzini ejike abantu bakwaDlamini bantshontsha inkomo zami njengoba ngenankomo mina kwaDlamini zalwa kwaMazibuko abakaMazibuko bamthakatha nje behlupheka abaDlamini betshontsha inkomo zakhe ngini mina hayibo Dogzini uthini manje ngisakuzwa mina yazi bonke labantu okhuluma ngaba mina ngibazi angene lo abantu ethi uDlamini into eyodwa engibhenelo nompendulo bathi uDlamini into eyodwa ngini mina ngiqala ukushintshela umoya lapho shintshela umoya ungena kanjani lenkulumo yazi ngakhumbula isigqonga sibeka phansi ngahlala phansi phambi kwakhe ngathi Dogzini uthini ngempela yabo usho ukuthi nami ngibuka njengalawo bantu labo okhuluma ngabo manje uDlamini into eyodwa nje phela ngacweba inyembezi kwabhlungu kimi Dogzini akekho umuntu ade umkhonze njengaye ade umkhonzile mfowethu kwacweba inyembezi ngacweba inyembezi ngathi nxa ukuthi lo baba wayengicabanga intembi kangaka sukume ngumyeke before ngumyeke ngixolise ngithi Dogzini ngixolisa nakuthi khona ngibone kuwe angazi ngonini kodwa ngixolisa yabo angithandi isixabane ngiyixolisa cela ungixolela ngikone khona thoda akasabambeka sabamba imshini mina umuntu wrong angazi ngenzeni hayi uqale ngaleyo la ngiba muncu eqinjini qala nje ukuba muncu wayani ngaleso sikhathi sisafaka insimbi kuphela sisafaka iginci siginci basket inkostini ngacula sekumele siyocula kwayani sekuya mina kuyimtekhala akasisayid Dogzini sacula saye saqeda Dogzini akeze studio igama likho njalo igama lakhe sekuvunelelana ukuthi umaqatha umtekhala noDogzini selibuyiseliwe phela igama angithi uselwile wakhiphela ngami sacula saye saqeda akasezi kusuke ke manje sibe nomdlalo esasiyodlala esenishorona ungifonela uJoke ethi angihambe mina thatha uDogzini sile yabo ekuloya mdlalo ayihambe futhi kumlanda sihambe naye hambe sexoxa nje indlela nakunankinga njengakanani excuse me asifike phambili yabo kuyabandile ngala khona
ngithi mina ngingena emotweni ngagodola ethi uyagodola uzoshesha ufe wena hawo ngayinaka le nkulumo kanti ukhuluma inkulumo ngempela ekhulumayo ngayinaka hawo ngipinde ngiphume sihlale phandle bebhema ugwayi ungihrisha ugwayi mina angibhema ngithi mina ungihrisha ugwayi ngithi othi nginishiye ngoba nisabhema ngihrisha ugwayi weak wena uzoshesha ufe hayi le nkulumo nakhona futhi ngingayifaka emqondweni nakhona into eyazi ukuthi ngize ngikhumbule nalo ukuthi sayazi ukuthi ngoba ngayikhumbule ekugcineni ukuthi kusho nale inkulumo yabo hayi singene siperforme or before siperform siyangidirector ke manje lalela wena uzoma la tekhaleme la mina ngime la nalendlela ngimisa ngayo ke angisayi understand ngivele ngithi okay mangingena nje stage mina ngivele ngenza into yami engenzayo ngayingena isidalo indaba yakho ukuthi ngime kanjani yabo kanti asisatholene kahle mina nginakile yabo masiphuma ufuna ukugibela imoto yami futhi sibuye yabo ufuna sibuye siye kwayani siyocula wayani khona kwakushoda kwayani sasingaqedile ukucula hayi sisuke ezingene emontweni yami iqale futhi indaba emontweni masixoxa iveze futhi lenkulumo yabo hayi nabafana abancane anilaleli nina niswa yabo niswa yabo akho noshishenife nje wena ngubaba wakho wena ngiyakuzala wena ngoba ngingaka yabo kodwa ungihloniphi yabo kanti usalwa le yampi iyale kwachoki nale ngithi sadlula kuyo usayibambile mina ngazi ukuthi kwenze njani yabo yazi mayisho njalo kuvele kubuye zonke le nkulumo njoba lo ibale igama lokufa ukuthi uqondile kunje xifikimi nje same time ethi mina etokuzini yabona ngiyakuzwa nathi ubaba yazi kodwa ubaba wazwashona mina engikaze ngitshethi ngizofa yabo ngoba lo ubelethele nje ukuthi ngizofa lo nkulumo ngiyithandi edo wafa ubaba wakho shuthi wayengenzi kahle emhlabeni engakho wafa umuntu akafi hayi ngidideke lo nkulumo ngiyazi ukuthi wayiqonda ukuthini yabo mase angishaya magama ngithi manje uthini mawuthi ubaba wayengenzi kahle usho ukuthini manje yabo ethule ngithi mina cela siyiyekeni le ndaba mfethu angisayizwa manje uthi yapi ejike ethi ethi yabona mina ngeke ungithinte mina ngeke ungithinte mina ngeke ungithinte mina ngeke ungithinte ethi ngeke ungithinte ngokulwa ngeke ungithinte ngekhubalo ngeke ungithinte ngekhubalo ezebale ngisho uma wakhe ngisho umalo ongizalayo mina ngeke umthinte ngeke ungithinte mina uqala ukufika kanjani manje lapho uyazi yena yabo yena uqonda ukukhuluma inkulumo mina engayinakile ukuthi wena ngeke ungithinte ngekhubalo zokushaya ngekhubalo uzofa yabo kodwa akayiqondisi kanjalo ulo egigiyela ngezinkulumo mina ezingididayo hawu hayi ngisho nje sakudlala mina yabo ngize ngihleke ngithi hayi ungasho ngawo ukumuthi hayi ungasho ngawo umuthi hayi ngenduka hayi ngekulunga hayi phela usugugile ngiyamdlalisa hayi wabe kumthintile hayi wathi bye maqatha wathi wena bye ngathi ngiyaphi manje wathi wena uzofa wena bye ngathi ku freeway ngapha sasibuye eMidrand ngafika ngamisa imoto ecela komgwaqo ngathi ukuzini uthini uthi bye ngizofa ngathi cela udilike ngamtshela straight ngathi cela udilike emotweni yami ngiphinde ngize kini dilike emotweni yami ngivula isivalo ngangumkhipha freeway ngamshiya lapho angumshiya lucky umagubani uyeza yabo wayesele ngemuva fike bemgcoshe bebuze wenze njani yabo batsheleke mina hayi uthi mina ngizofa mina bye
ene lenkulumo ngaqala ukuyikhuluma wakwangibekelela nangomunye umuntu akathi kuyebhabhayi yabo kwase ngibuza ukuthi ubu namhlanje ngamtshela ngathi bhabhayi wafika kimi wathi emkhulu sekunama quantum amabili engichomela ngamtshela ngathi bhabhayi ubu namhlanje ene lo muntu washona ngithi wakwayisho lenkulumo naye nasephinde seyisho kimi esethi bhabhayi kimi usho ukuthini manje ayi emthethise umuntu ekhaya uDoxini ukhulumana enganeni wena yini into ekhulumayo ashwabane uyamsaba uMagubane nake ukhuluma uMagubane uyamsaba hayi Mthakathi mina sengenzeni Mthakathi yabo kube yileso ke bemlayisha emuntweni ethuleke size kwayani funa sizocula khona ukusela ayifike ke lapho kwayani kayeni engahambiki nathi masifike nje kwayani dilike eqala thathe iginci zakhe request ubehambe sisale sodwa kusho ukuthi la sasigida khona lapha ngoba kune dust yabo nami ngithi ngiyacula ngizwe ukuthi dust ingenile yabo akuculeki mina yofetha sambeni sana noma uyisujekile futhi sana kuba lapho singaphinde sikhulumisana noDoxini saqeda ukurecorda mina noDoxini asikhulumisana kwathi ilanga lokugcina kusela ingoma ethi Dlozi lama ke ushaya yakhe ingoma leyo ngoma yakhe ndoDoxini ngangafuni ukuyicula ngoba sasingasazwani ngayicula isidalo ngayiyeka yodwa sala yodwa ngayiculile yabo wathetha umuntu ekhala wathatha ifoni uDoxini uDoxini ngoba wena wathi ufuna ukuba phambili kodwa sesiqedile ukusebenza ufiki kanti usho ukuthini wathi hayi bafowethu mina ngamalunga mina ngamalunga aqhubekani yabo amalunga siqomba manje kushuthi uyaleka leli qembu ubuyela eqembini lakhe wamalunga wamthethisa umuntu ekhala ngambona eseqhamuke senyobozela lapha e-studio wafika mayifika kusela ingoma yakhe yodwa nawe ngathi wayilalela leya ngoma ilidiwe ilidini yakhona nawungayilalela nje kahle uzoyiza ukuthi ayifani nawo wonke amalidini lapha ku-album khona nala ibhimba khona ilidini yakhona ngangafuni ukuyicula okwesibili ngemuva ngihluphekisa Dlozi lami umuntu ekhala ngihluphekisa Dlozi lami Doxini uthi wangihluphekisa Dlozi lami babe sebecula bobabili ngingasafuni ukuyicula yabo ngaze ngayicula kamuva athi ngangenzeni yabo ngoba isinqamukile inkulumo yakho yabo nakhona ngiphoqwa ubani uJoki bekumele kuzongena usiswe ngani zoma sesimaphungula wena ade kumele ezocula leyo nto leyo wena ade kumele ezodwa ngihlobekisa Dlozi lami ngezwe kuncane amantombazana Dlozi lama ke ushaya yakhe ingoma ngezwe lamantombazana ezobheka futhi lento wafika kushutwa wathi nayifika ngelanga lokuqala angazophazanyiswa yini emoyeni kodwa nje abanga right yabo wafika nje ezocula kodwa ngambona sejikile futhi wacela wathi ayinomkhuhlane ngicela ukuhamba wahamba yasala leyo ngoma ke engayiculile uChoko walwa ke ngalelo langa lelokugcina ke sesibuya seCondoxini wathi akunantombi ezolindwa la lokuthiwa kulindwa uMaphungula akunantombi ezolindwa le ngoma icula iphele namhlanje yabo ngayicula ke mina ngoba uChoko useyangiphoqa ke selifaka ama-backing ngangenzeni amacala ami kangwaza yophela ni kwa isikhathi ngiqala futhi ke ngilida ke manje ngiza naye asikhulumisani nalo masifika e-studio ukhuluma nomuntu ekhala kuphela nami ngikhuluma nomuntu ekhala Thuthane ngakutshela ngahleki ethelila letwela ayikho letwela ubuke ngakhulumisana so kwaba muncu kusuka lapho kweqenjini until ke ngize ngikhulumele indaba uDayi tshela uMagubane ngicela sihlanganise nale ndoda sikhulumeni iphele lento ayikho into esizoyisebenza kunje yabo ngoba ngikhumbula ngithi i-album yaphuma thina singakhulumisana yaphuma album asikhulumisana sizwana emva kwalokho kwabiza umhlangano kayi sahlangana la phansi la khona no Bhuti Sijula no Bhuti Matolotolo la phansi sakhuluma sayilungisa masiyilungisa inkulumo kumbuzo wami wodwa Doxini ungizondelane ngoba ngiyabona unenzonto wathi uDoxini wena maqatha yabo wathi mina kukhishwe igama lami eqenjini kubhale maqatha nomuntu ekhala lami igama lingafakwa wena watshela uChoko lokho hawu wawangizwa yini mina wathi uDoxini wena wasekuphendula umuntu ekhala ngingakayiphenduli wathi umuntu ekhala Doxini uthi ngikubambe lapha amaqatha azange ngisho leyo nto yasho ulifa
uLifo wafika nalo nkulumo futhi babekhulume noJoke esayidini Maqatha azange zeyikhulume leyo kwayisikhathe ebhodla kuDoxini la soqala ukukhulumisana kwesibili wathi hayi ngangicabanga ukuthi uMaqatha ngambuza mina ngithi weDoxini kwenziwa into usole mina abantu bengaka yini nje amehlakho evele inhliziyo yakho usole nje mina ukhombe mina abantwana abangaka ungizondele leyo nto cishe wafela ubani yabo hayi exolise kuDoxini hayi shwele mfowethu hayi shwele hayi sishole lempela siqhawulana ayiphele sizwane futhi noDoxini kodwa sesizwana ke manje ke akusafana nasekuqaleni ukumthemba sekukuncane yabo sekukhona naloko yabo ukuthi sesike seshayisa kushuthi ke siqhubeke ke neqembu ke yabo siqhubeke indlela saqhubeka ngayo yabo siqhubeka nje ukubeka nje mhlawumbe ukuthini ke saqhubeka nje saqhubeka sasafika la sekuhlukana khona manje la uyabona ngifuna ukwazi khona ukuthi kwenzakalani Usichaze every yakamnandi kaDoxini nonga mhlawumbe lapho ushilo uzowasha eqala lapho waqala khona izinkinga eqembini futhi zikhona ezinye so sesifuna ukuze kufike la kwenzakalani okay ukufika kwethu lapho ushuthi emva kobe album siphumile kwaba ne meeting yaba khona yayibanjele kwaMagubane mayibanjele kwaMagubane meeting so yayizoqondisa nje indlela yonke sizosebenza ngayo kusuka manje sephambili yabo so ekukhulumeni kwethu lapho ila kwaqala khona ukushayisana izinto ngoba kunomfana wakithi abathi uSkhenke ongilamayo yabo lo ebengihlala naye ngasikhathi nje ngenza le ngoma lezi engithi mina lezi nje zafika nami ezinye ngisho naye umuntu omene njalo nobani lapho ongibambisa asizenza sinaye yabona ngisahlala eJabulane emafletini ngaleso sikhathi yabo bamazi kahle from scratch ngoba from the day one Magubane ahlangana naye wayekhona lo mfana wakithi day one studio wayekhona until the last day makuculwa nje uze kuthiwa wemntu omene nje ibase wemntu omene nje wilo mfana wakithi omncane ushaya ibase mawuzwa lokhu njani shut up uyoshaya ibase sasinaye koJoke yonke indawo sasehla sinywa naye ecula sisebenza naye sonke sezimfonele ngisho engekho efonela ukuthiwa hayi endoda oza phela efika studio efika ecula kwase kuzovela umbono owaqhamuka noBaba Magubane wathi okhomba ke imoto wena uSkhenke njengoba ufike naye eqembini umntanakho njengoba ufike nawe nje umntanakho noma kuthiwa kuyahola noma kuthiwa nizokubhadarwa uwe emalini yakho yabo ngase ngihlaba ke mina tawo Magubane usho ukuthini manje yabo ngoba lo musi lo saqala sisebenza naye sisonke siseqenjini usho ukuthini benenza kanjani before beyithola imali sasingakazi phela sihole lapho sasisaqala lapho sasisafoma into entsha inkinga nani yabo ethi lo umntanakho ayi ngihlabe mina lento ngize ngithi mina futhi ngingayihlabi ngedwa izihlatshwe nje wonke abantu abasendlini nje kwakhona noSikhuni khona omunye umfo abathi uSikhuni naye ngakutshela kahle beze bephakamise nawe besho bethi hayi lo mfana silo safika la sinaye sisebenza naye yabo yonke into uyayazi yabo manje makuthiwa umntaka Maqatha lokho sekuyadida yabo ngaze ngibuza mina ngathi eMagubane ngicela ukubuza le ndoda sisebenze nayo saqeda ukusebenza album iphumile manje wena wasufika nabafana laba kini abagidayo bafana bakho awu bazogida lo mfana uzogida nabo bazosebenza lo mfana uzogida begide nabo besebenze bonke manje laba bazohola eqenjini lo iholelo yimi kanjani yabo uthi ngubambe lapho ke Maqatha asishintsha seshintsha okhuluma nje wayethi izandla manje ngiyabona uzokhuluma into engafuni ukuyikhuluma ayingqumela kanjani ethi izandla bazoze ngikhuluma into engafuni ukuyikhuluma yabo umuntu ohlusungule leqembu yimi noDoxini awu utshela iqiniso akhe ezulwini into engikhuluma kusiyamanga yazi kahle wathi umuntu osungule leqembu uye noDoxini
njengoba kuye noTokuzini osungulele iqembu babekhulumile bona noTokuzini ukuthi bazothatha labafana kade begida nabo kusho noMtekhala besebenze nabo yabo so mina babefuna mina ngedwa hayi ukuthi kize nomuntu ngachazanga back zange beyichaze yonke le nto hayi ngase ngishayeka lapho ke mina uthawu yiba futhi noTokuzini abasungula iqembu bobabili angisabala mina kodwa from the day 1 nje siqala ukuthi iqembu cha siyaliphasisa sesizobathatha yes yabo yonke into sayikasa wathi egcineni sekuyibo babili ngathi hayi ngihoxisa amagama kwase ngaqala ke lapho ukubona ngelinye ihlo wasehoxa lo mfana wavela wathi ubhuti mina ngiyayeka yabo waseqalile zegida nabafana nje wasegidile ecithi insukwanyana ngoba sagida le Centurion nase elokunjene eJabulane la ngaseJabulane lapha sagida wayesekhona gida kusuka lapho kwaseyeka wayekuzwa leso sinqumo manje mina ngiyayeka wayezoqhubeka nevolunteer vele yabo wasethi Magubane wena mfana ukhomba nesikhenke wena mhlambe ngabe uyasho ukuthi ufuna ukuba yini eqenjini makuthi khona uthanda ukusho wathi wena ngabe uyasho ukuthi ufuna ukuba yini eqenjini yazi ngena ngabe umfana kule ngxoxweni man cha umfana phela ngithi uye lo cha ufuna bekhume nawe ofike naye mfana athi umfana efaka enkulumeni zenu angithi ngalelo langa kwayekhona ngemeeting ngoba kwakukhona nabafana abagidayo naye wayesengcenye labagidayo ngithi yebo njengoba sikhuluma lenkulumo emthinta nje ukhona yabo siyamkhomba ke emva kowe mina sengithe ngiyaphawula ngahluleka siyamkhomba ukuthi wena mawukuthi khona into ofuna ukisho ngabe uyasho into ucela ukuba yini eqenjini wena cela ukuthi ucela ukuba yini eqenjini yabo umfana oshaya ukuthi ke manje kade sisebenza akaze kuthiwa akacela egcineni siphumile album sekumele ecele yes wankuntaza umfana akangwazi ukukhuluma ukuthi ufuna ukuba yini wayeka futhi wagcina lo langa eqenjini so into yokuqala leyo ekhombisa iaction engafani uThoko wakhipha imoto wathi uzohlala kwaMagubane uzogcwalisa upetrol uzosilanda sonke sisoreheza phindwe ihlaba uMagubane wathi le moto le uzolanda abafana bakubo abahlala la eduzane mina ngoba ngisuke Soweto ngizobona ukuthi ngifika kanjani uzoshaya imoto ngoba nginemoto nangenamoto nangena petrol ufuna ngigibela ama taxi ngaphakamisa mina ngathi kanjani ngoba ukhipha imali imoto yeqembu petrol wathi izoqeda upetrol kude Soweto mayolanda umuntu oyedwa nje leSoweto ize nayo iphinde imjikise kude izoqeda petrol yabo shuthi le nkulumo kishayeke lo nkulumo yabo yabo mase noChalk ezegcina ihoxisa le nkulumo nemonto ayibangisahlala kwaMagubane wayethe izohlala kwaMagubane ayibangisahlala khona wagcina sethumela umfana abe rehearse wayethumela umfana ebalande wena wa exclude phela mina ngagcina ngiyeke ukurehearse ngase ngiyana sekuyoperforma vele ngangagida ngibabe gida bona ngase ngiya nje sengiya mina sengelo kunjani ngathi mina kusho ukuthi ngizoyeka ngeze ukuzorehearse makunjalo ngayeka ngempela ukurehearse makuzogidwa so lezo zinto lezo izinto ezokuqala ezabonisa ungabi mnandi ngempela eqenjini ukuthi sekuyashuba manje phuma nje ku-album kanti kuseza kwase kuza kwazofika ke indaba yokuthi mangabe siqashwa manje seyashintsha elokunya nepostini kubhalwa uMtekhala kufaka isithombe sakhe yedwa kodwa kuqashwe thina siyeqembu leyo ke eyakhanda uGcobho ke impela okugcina ke leyo kumnqamula juqu ukugcina ukuthi hayi manje siyahlukana yabo Dokuzini wayengayifuni kabi leyo nto leyo namhlanje akayifuni leyo nto leyo wayiloko eshilo yini kulokuzopronyotwa igama elilodwa lomuntu okade aduma angabe kusetshenzwa ngebrand kodwa lokho kushophi kusho kimi kuphela Magubane akasho lutho kuye akamsabi we uyixokunyana shothi noDokuzini ngisho ukuthi uyixoku mina ngizothi nje ngoba cha uyamsaba impela ngifuna ukuqamba manga uDokuzini izinto akhuluma kimi akakhuluma kuMagubane akakhuluma kimi ukhuluma ngendlela efika kuMagubane ekhuluma ngendlela ngaleso sikhathi sekukhona usisiboneni waMagubane masikhuluma la bese negroup yeqembu kancane
ubhuti nje ukuthi nokuthi ngizosho ngithi hayi umsebenzi kaBhuti yabo ufuna sisendele ingoma komsakazweni kobanibani thumela izinto nakubantu nakuma interview uhambisa igama likaMtekhala phambili lokuthi ubhuti yabo akabhala iqembu uqala kokuthi ipost izobuya sibhaleni Mtekhala isuka olimini likaBoneni ngayikhuza khona egroupini ngathi lento enenzayo i-wrong usani ukuyenza kanje phakama waya phezulu uBoneni wathi hey wena mfana usemncane ngiyabona ukuthi usafika ku-industry yabo nalento oyikhulumayo uyazi ngiyakubona ukuthi usafika ku-industry ngakho ukhuluma kanje ngabuye mina ngazothi mina hayibo khulumani Dokuzini ngabathinta khona lokho segroupini ngithi khuluma Dokuzini nawe ngathula nje magubane nathula nje ndina inkulumo yabona niyazwana ukuthi ungiphendula kanjani usisiboneni naye ngiphendula kanje lenkulumo le yena useyalwa lamagama akhe aseyagwaza njengoba ekhuluma kanje lamagama akhe nje leyo nto leyo izokwenza ukuthi kube noqhekeko izohlukana iqembu nangabe sizothi sithi silungisa inkulumo bekuqhamuke namagama ahlabayo umuntu adengekho nasekuqaleni yabo wesiphathi ke yena wafika ekugcineni sekuphele yonke into nayifika ekugcineni wafika ke senqamula uJuqu ngathi ngiyakhuluma mina wathi mina Choki usekhona wathi angazi lutho yabo uJoki unenkinga ngaleso sikhathi usekhona kodwa akakaphumi kodwa sekuqalile inkinga futhi yabo so siselapho ngithi mangithi abaphawule egroupini Dokuzini vele hayi engaphendule egroupini engene ngapha efonele mina yabona maqatha subatshelile nje iqiniso lonke mina nje ngisafuna ukukhuluma yabo safuna nje ukukhuluma subatshelile nje iqiniso yabo ngale imini okhulumayo uthule yena ngapha uyangifonela mina yabo uyalazi iqiniso kodwa akafuni ukukhuluma phambi koBoneni noma kubani yabo uyafika lapha emva kwaloko uyasuka lapha emva kwaloko sekuphendula uMagubane hayi mfana wami uyagalambela lento sesho masibala nokuhlona kweqembu uyagalambela wena waba lokuhlana kweqembu phela igama lami lithi mina akungase kuthiwa ngingathi nangikhuluma sibeka umbono uma sibonene phosa amagama ahlabayo akhombisa ukuthi mina siyahlukana ngoba leyo nto ayakhi iyahlukanisa iqembu izolihlukanisa ekugcineni kufuneka mangabe ngikhuluma amagama awakhaya uMagubane udobela lokho kuphela nje wasedwebela wathi hayi mfana nasikhuluma ukuhlukanisa iqembu engathi uyagalambela mfana hayi yakhombisa ukuthi semncane ngempela uyagalambela mfana hayi semncane ngempela wena nje kufuneka ufunde ukwazi ukuthi nakukhulunywa ngomtekhala kukhulunywa ngawe nakuthiwa nje Mtekhala ufuna ukwazi ukuthi kukhulunywa ngawe ngisho ukuthi noDokuzini ngamagida ngoma Mtekhala mina into ke eyangehlula ngahlula ukunderstand ukuthi makukhulunywa ngomtekhala kukhulunywa ngami wangitshela ukuthi ufuna ngazi mina kukhulunywa ngomtekhala kukhulunywa ngami mina ngahluleka ke ukunderstand leyo nto yabo awufuna ukunderstand eqaleni engangakwazi ukuthi ngimelane naleyo nto leyo ukuthi kuqhubeka ama posti eloku ebiza Mtekhala yonke into ibiza yena yabo ngalo ngihlabile ke leyo nkulumo iyonto yangikhandela ke isicwacwa ke yes yabo kwathola ukuthi ke manje angazi bakhuluma kanjani ngale yabo ngoba uDokuzini nayifonela mina futhi uyakwazi uyalikhuluma iqiniso mina ufunani uBoneni la uzokwenzani elokethu ubhuti yini le yabo usho kimi akasho lapha wazi ngani noma nangana uMtekhala lo mfana uMaqatha uyabheda mhlawumbe usho njalo futhi angazi possible kodwa ekugcineni bagcina besayida bobabili okay nakho ke phela shwi njalo sorry nakho sithi uMtekhala iqembu maniqashiwe uyacomplain egroupini yagcina ilungile leyo nkinga le ayilunganga phela ngoba kwakumele ngiunderstand mina ukuthi nakukhulunywa ngomtekhala ukukhulunywa ngami ayangalunga ke so lagcina nje iqembu liphazamisekile ngaleyo ndlela laqhubeka naqasha npo masiqhubeka sithola amagigi sawathola sayaqashwa ubaba Somnandi saqashwa kunomcimbi osedandi saya kunomunye osemahlaba lo mcimbi loyo uma ngabe kumele sihambe bese sinenkinga vele ukuthi ngaleso sikhathi inkinga bese kuyimi noDokuzini esingabona bakaMagubane
eqenjini wonke umuntu bese kwaMagubane. So ngaleso sikhathi imanager yethu Choki vele sesifike ekutheni sangaboni ngasolinye kwaze kwafika la sesihlukana khona. Sekuthiwa imanager sekubekwa bani uBoneni uthi yena imanager. So manje uBoneni ngo-elethu noma cha nambona nje uBoneni mina ngizange ngimbeke noDoxen futhi azange ngambone njoba bengisho ukuthi azange ngimbeke njoba ngisho ukuthi wayeloko ebuza ukuthi ufunani yabo kodwa wayesekuyena imanager. So makumele ke siqhubeke sishayele imicimbi ama poster asebhala umtekhala yonke into kusho ukuthi sicontrol uBoneni. Naku ke manje la kumele siye elokhunjeni emcimbini kaBabthozani la uBoneni akasenamali phela ukuthi ufuna sihambe sikhona njenge manager yabo. Magubane uyangifonela ufuna uDoxen asihlanganise emadoda sambini yabo. Hayi mina ngina imali avela ngathi anginamali angangaya lapho. Okokuqala into yenza ukuthi ngingayi ukuthi igama lami alikho kushuda ngibizwanga mina ngayithatha kanjalo biza uMagubane akahambe yena yedwa. Yes Engangayifaki manje noDoxen ngathi akanamali sangayi. Why Yabo akangaya naye hawu yabo kwakubi kuye lokho yabo kwamphatha kabi udini singayanga wayesihlule ukuhlanganisa. Kwaphinde kwazoba nomcimbi osedandi umcimbi osedandi sasesisekhaya lapho ku December. Makumele sekulowo mcimbi same story futhi imali ayikho kapetrol okuya khona. Uthi kuMagubane kimi mina bathe bazonginikeza imali yabo nina zamani indlela uthi kimi uthi zama wena indlela yokuthi ufaka upetrol uze la sizosebenza so nase sisebenzile nginithathe noDoxen nginise kubahleli labahlelele umcimbi ngifike ngibatshele ukuthi nidinga imali kapetrol ngoba senifikile. Yangidida lo nkulumo umuntu emdala makukhuluma nje umuntu omdala ethi mina bathe bazonginikeza imali kodwa nina so naze nifikile nase ngiyanithatha nginisa lapha ngashaya iloko ke lo nkulumo angangafuni ukumphikisa nosikhathi ngavela ngathi hayi mina nginayo imali kapetrol wathi boleke ngathi hayi angikwazi ukuboleka mina bangifonela nje cishe waze washa u7 phela bengifonela iCalDoxen ngapha ekhaya ngapha fonela kusekhaya betha ngisi athi mina nginamali kapetrol abangifaka ipetrol ngigcine ngingayanga lo mcimbi ngakusasa kwayo emahlaba same story funa bengifaka ipetrol nakhona akunamali kapetrol yabo engangaya futhi yabo. So izinto enjengalezo ke yizo zonke ezakhanda ukushayisana ngoba nangadidwa inkulumo ukuthi uMagubane uhlwana kanjani nathi eqenjini waye bezomnika yena eceleni mina benganginiki. So uma sesibuya emva kwaloko ke ukugcina kwenje meeting yethu yokugcina sesibuya ke sabuye emakhaya kwaphela unyaka sabuye sazohlangana yabo. Sohlangana ngizothethiselwa into ezimbi mina ngizothethiswa ukuthi angiyanga kulo mcimbi ngizothethiswa ukuthi mina ngizwathi sengike ngahlangana noShwi. Then mangithethiswa ke lapho ke ngizobuzwa ngale mcimbi ngingasho mina ukuthi ngangena imali kapetrol uthi babezokunika imali kapetrol ngase ngibuza ngathi Doxen waya ngithi wathi ngathi wayithola imali wathi uDoxen hayi mina maqadi angitholanga lutho ngalahlekelwa nje izibuko zami angaze ngithole imali. Ngangena ukumbuza yena Magubane utho naMagubane bakunika yini yabo angabe ngisambuza ngavele ngathula yabo ngase ngithi mina ngaphendula impendulo yodwa ngathi hayi mina ngabona ukuthi ekhona ukushaya amanzi ngathi ngeke ngikwazi ukuthi ngirisk ngoba ukuba nengaboleka imali yabantu nje uDoxen engayitholanga yena bese sizobabhadara ngani wathi hayi phela mfana ufuna ufunda ukwazi ukuthi la uyalimala la yabo na usazolimala nje kuyalinyalwa ke nje la emcikeni ngathi mina hayi angiphiki ukuthi kuyalinyala kodwa ngeke ngivuma ukuthi ngilimale sengibonile nqamla juqu. Sibili wahlangana nobaba uShwi ngahlangana nenqwele yami saluti hayi ngahlangana noKevina ngahlangana naye ngamfonela mina yeah
ngamfonela emva kokuba sikhipha i-album ngiyibona ihamba ngizwa nabantu ama-comment yabo lento ababeyisho kuye abantu mina ngiyithandi yabo ngoba bona aba-understand ukuthi mina i-feeling yami ngoShwi injani yabo mina ngumlandeli kaShwi Nomtekala yabo isigince ngidlalayo mina sidlala uShwi i-leading voice engilidayo ilida uShwi yabo so abantu aba-understand ukuthi mina njoba ngumlandeli wakhe ingakanani ulokhu njana ukuxhumana kwenhliziyo yami naye noma ngingasho ukuthi yena ngelakisa kodwa mina nje ukuthi ngimkhonza kangana nabantu abazi manje nabelo bencoma bayancoma kodwa izinto abayibekayo ezimbeka kabi ziyangihlaba mina ngabona futhi ukuthi sekumuncu manje ngathatha ifoni ngamfonela nangumfonela umfowethu washona ngale nale wathi uMaqatha wathi khuluma ukuthini nsizwa mina Maqatha sitha sami ngikhuluma noMaqatha mina sitha sami wafakaza bayisho njalo ufakaza lenkulumo ukuthi bengingasekho mnandi wathi uthini angikhulumi noMaqatha sitha sami Maqatha ngiyakutshela mfethu ayi before have you ever kuhlangana naye ngahlangana naye ngangihlangana naye ngangiphelezela uDogzini futhi sewuwe ngangilonga umfonela ngithi ngicela ukuhlangana naye ingabi khona le ingakeze ngokuba khona sazwana wavuma uthi angize ngizombona ngaphelezela uDogzini sahamba safika lapha ngafika lapha zafika lapha sahlala lapha ngabosela inyama lapha zathenga utshwala baphuza kwamnandi kabi lapha ebuya futhi zafika sahlala zabuya ebusuku sasihamba nalo mfana lo yambona umfana kaDzaniba bathi uSanele angiphelezela uSanele noDogzini nalo wakithi uSkeng sasisobathathu samfica lapha enomthwalo nezinye insizwa nje zasehostela sahlala kwamnandi umoya buhlangene isifiso sashona akaba nankingi azange Paul lutho azange benankingi ngikhuluma lokho sakhuluma ngoba ngangize ngomculo vele yabo ukuthi ngizocela ukuthi bengisize yabo inkulumo abayishiya kimi kwaba abantu abasazokhuluma bona njengoba phela besebenza ngasebenzi yedwa kodwa akushuthi ke ukukhulumeni kwabo akuzange kuhlangana ngoba akuzange kuqhubeke ukuthi kube khona abangisiza ngayo ngaleso sikhathi la sibuye kwesibili senohlangana wesibili ethi Maqatha sitha sami yebo masikhuluma la efonini kushuthi engafuni ukukhuluma efonini kakhulu yebo engafuni ukukhuluma efonini vele ngafuna ukukhuluma nami boza la ngihlala khona ngizokunika address yami yes but boza la ngihlala khona ngeke ngize ngikubulala mfana na ubona ukuthi awuthembi uphatha abantu abathembayo uhambe nabo nabe babili bekuphelezela yabo mina ngaze ngibe nenkinga nawe kodwa ngizokutshela nasufikela impela hleli date ngishaya umuntu ngiye kuye ngimfonele ngomthetho sengifikile engihlangabeze engilande ngaphandle egate-ini singene ngipaka umuntu yami uhamba wedwa yimi umfowethu nomfowethu osanda kushona uMalivu noloskhenke sobathathu sihamba nje kahle siklini ngibatshele kahle madoda sihambe nize lapha asiphathi lutho yabo sihamba nje siklini angifuni nakuthiwa something yabona kuba ngathi sizohlasela asingaphathi lutho into zethu siyashiya sihambe nje sinje ngoba size ngobuhle yes yabo siqonde khona sifike futhi simukele kahle yabo sifike hayi senifile bafowethu sifikile hayi yabo thathe futhi sihambe siyofuna into ephuzwayo futhi sithole into ephuzwayo sibuye nasihlale phansi bedeshe nase siyaxoxa wajika washaje cishe ibhodlela lalilodwa wathi mina ngikhuluma noMaqatha sitha sami kodwa uthi ngiqedele ebhiya ngihambe ngendlini wathi wathi hayi ngikhuluma noMaqatha washobona isikhumba sekhanda futhi ngeze uthi yabo inkinga ke lesisho manje sengizothini manje hayi kwathi ukuthi hayi nami ngiphansi yabo hayi ngachaza mina ngathi hayi ubaba angizanga ngobubi kodwa nje ngizocela ukuthi ngiyabona ukuthi ngathi sekhona ungasashayisana kahle yabo ngezwe noma ngikufonela na ukuthi ngisitha zakho ukuthi yabo kodwa wathi mina uMaqatha ngisho
isipoko sakithi semzondo maqatha ngenxa yento eyenzekile yabo wathi wena usuculile bonke abantu bakuncoma bathi wena ushaya kakhulu ingoma yabo bathi wena ucula kakhulu ubhala kakhulu ingoma ushaya kakhulu ingoma sengiyini ke mina wanginqoba ngalelo gama wathi mina sengiyini ngoba wena bakuncoma ngapha nangapha ucula kakhulu suwazi kakhulu lo shuni mina sengiyini abhlungu lawo mazwi lawo ngitshela lawo mazwi engezwe ukuthi ngithandi ngiyaqhawelana hayi ngamtshela mina ngathi hayi abantu bakhuluma into abangazazi abakhuluma into abangazazi abantu mina ngize kuwe ngoba ngisadinga ulwazi oluningi ngalento yabo mina ngisashoda umuntu engakukhuluma akuthandayo kodwa mina ngisashoda kakhulu ukuthi ngingathiwa ngaqhathaniswa nawe yabo hayi sixoxe nje futhi leyo ndaba hayi ezehlele ngenzansi futhi naye ibhodle hayi ekukhuluma yonke ayifisa ukukhuluma ngaleso sikhathi mase yangitshela ethi cela mfana sishaya ingoma eziyi2 kuphela sifake eradweni sivala umlomo sibona abantu bazothini kodwa ayikho into engizoyenza nawe usehlangene nalabo abantu osebenza nabo yabo kanti ngaleso sikhathi inyama izibolile vele ngapha asithatholene kahle vele ngithi mina ayi kulungile kodwa angikwazi ukuthi ngivume ukuthi mina senze lezo ngoma manje ngoba kuzoba isona sizathu ekugcineni esihlukanisa iqembu ukuthi wangithi benze ingoma noShwi kwahlukana iqembu cela nje sibambe kanjalo mina lela qembu sengibona idala indawo mhlala ahlukana ngiyokutshela selihlukene yabo sesingakwenza isicabanga ukwenza yabo hayi ke sakhuluma kwayiloko sabhodlelana futhi saxhawulana kwamnandi sahlala wow wasithengela inkukhu enkulu engaka isibhuka hawu sadla kwamnandi sathatha isiginci sashaya isiginci sacula kwayiyo lo ndaba sahlukana kamnandi back emuva kwenzakalani ke manje phani ngahlukana official emuva ke bayizwa indaba ukuthi besinoShwi babuye bazongithethisa ke manje ufunana kuShwi into ngayithethiswa ngalo langa ngalo langa ngathethiswa ngempela ngalo langa bathi bekumele ngiqale kubo before ngiye kuShwi bathi ngiye kanjani kuShwi mina bengiyokwenzana mangibachazela into ade ngichazele yona abasithathi bosona story yebo uShwi kimi uthi uShwi uthi kimi uShwi uthi wena usuShwi usho kimi uthi wena uShwi wena uthi sixabene nabafowethu wena wazongena esikhaleni sami wawuShwi wena ngibatshela ukuthi uShwi kimi fike washo kanje wathi mina ngingena esikhaleni sakhe kufanele abantu abagidayo abantu abagida kuShwi wonke umuntu okaShwi mina ngedwa ungasiwo kwaShwi nomuntu ekhaya bekumele esho njalo bathi ayikho umuntu engihlanganisa njengoShwi wazi wathi umfo wachikile wathi ayikho leyo nto maqada wena uculile njengoShwi ucula njengawe ngathi mina kodwa le nto ishow yayizwa nawe ngoba wonke umuntu uyayibona lento wena uthi kodwa ngicula njengami wonke umuntu eyibona into yabo wathi ayikho nje leyo nto le ucula njengawe wena ucula njengoShwi yena uthi ucula njengaye ini iqembu elisha leli esilenzayo ngithi mina kulungileke iqembu elisha kodwa leli qembu elisha kushoda nje yena kuphela ukuthi kube lidala ngithini ngalokho yabo hayi okhomba ukuthi hayi siyaphikisana kwaukuthi ke mfethu lapho wayengaleyo langa kwakushubile kuleyo meeting leyo hayi saphikisana izinto zaziningi nje nendaba yokuthi ke ngathi sengibatshela mina ukuthi hayi ngiyo record yazi hayi bayihlaba kwathi uyo record kanjani hayi bayihlampela ngathi mina ngisavumelana wathi umuntu ekhala angikwazi ukukhipha elinye iqembu yabo sasebenza nabo leqembu ngase ngithi mina wena ngithi uthe wena manizwana noShwi nomuntu ekhala nizobuye manizwana noShwi nizobuye lino boShwi nomuntu ekhala nibuye nizoba yithi ngapha maye mina why kungamele ngibe umaqata ngibilo kunjani wathi hawe mfana kanti ukhathanisa nathi kanti ungakanani wena ukhathanisa nathi yabo athi cabila ngiqathanisa kodwa akuzama into efair ngithi wena yakhona ukubuyela ngale hayi mina ngingakwazi ukuqhubeka nomaqata yabo athi okay carry on Mfwadlamini carry on funa uqhubeka carry on yabo
ngaze shalo carry on ke lo uyabona usunenkinga phakathi yeah akusiyo ukuthi indlela mfethu azibemhlophe ukuvulela izandla na into enjalo mfethu nje ngagcina ngabona hayi gcina nje nami ngithatha i-decision ngabona akusasebenze nalabantu okuqala ngisabathembi okwesibili abangikhulisi ngendlela eright njengoba mina ngimncane yabo izinto abayikhuluma nami sikhombisa ukuthi bona bebadala indlela zabo zihamba ngendlela mina engingayijwayele yabo ngicina ngidecide ukuthi ngisuke mina kubo ngase ngibayeka bangibayeka ke angazi ukuthi yini yahlukanisa iqembu labo bobabili abalivula mase kusuka mina ngoba bona kumele beqhubeke kwathi nakuyeka mina eqenjini laphela iqembu uselapho wena ubala ingoma ezo10 ezo6 ezakho ezo6 ezinye zafika noDogs kodwa nazo elidwa nguwe hayi ukuthi ezo6 kuphela khona ezinye zasale nasemshinini nqwaba awumbala ngizwa ngibubiza ubaba umtekhala la ake sibale lezi ingoma engiyibale zaphuma angisakhumbuli ngamagama kodwa njengoba ngiyibalile yes ngibale ngendlela ezenzeka ngayo yeah yebo mangithi vula umsakazo umaqatha lo yimi lo nangithi antshele nondaba bephumela kithi maqatha miyekele nakhale ngakhala ngadela umaqatha ngizothi azabala nje la ngihamba khona ngedwa ngibuye ngizothi kudala ngifisa ukuthi ngidle imali eningi yabo mase ngizoqala ngithi lokhu njana uJesu nothando kulamagama amathathu lesonto yimi loyo kodwa masisiqalo sakhona lesi asambeni soyikhonza kusakhanda uDogzini esikhandela ingoma yakhe ethi Dlozi lami akushaya yakhe ingoma mina ngasifaka kule yabo kusuka lapho ke mase kuzoba ke ethi ke Dlozi lami kanishaya ingoma uDogzini loyo shut up miyeke ukushut up seko kachoke sengathi kachoke kanishaya ingoma uDogzini kuzoba manager yakho phela umuntu omanager ngengigcwalisa ukuthi yami ngoba amagama babe wakhuluma bona bazange bawacule mina ngakhanda from isiginci nomgqiqo wathi ihamba kanje nokuthi seyicula kanje kodwa inkulumo kwakweyabo ngaze bakhandela bona kulento abafuna ukuyicula yabo ngabakhandela yona ngeke ngisho ukuthi yami yabo ngicabanga ukuthi kuzoba le wani lengoma le sengikhohle but ezinye nje ngicathi izithinta mina noDogzini njengo Monkeypox uDogzini wafika nebaseline ngakhanda ama voice kuzoba ilokhu njana lokhu dalushuni wasensimini yaze ide lapho ngibambe uDogzini ibaseline afake lokhu njana kungazona zona uDogzini uyazenza ingoma ziningi ingoma enginazo la kuma recording esazizenza noDogzini angineyona ama baseline cishe ziwu5 enginazo la namanje azikaze rekord ama baseline wayifaka ama baseline nje kuphela mina ngase ngihlela ngelokho njani ngizenazo namanje ezingaka record umtekhala akafiki nangoma akabhali ingoma ngiqhamana nje ibass noma angeke ngisho ukuthi akafiki nangoma kodwa kuleli qembu saselikhandile ayikho eyaqhamuka naye kuleso sikhathi ayikho eyafika naye ngoba kulezi ezinye zonke ezingasuma skandi zabhalwe uChoke sasifica sezenziwe lezi engapha njengoba ngiyibalile kuleli qembu akekho afika nayo yena ngaleso sikhathi ngeke ngisho ukuthi akabhali azange eduze wakho wena kwenza ngalokho ngaleso sikhathi ayikho afika nayo ayikafika nayo wagcina ukuhlangana noShwi kuphela mhlawumbe ayikho umuntu ahlangana mhlawumbe azange uhlangane noManyathi abantu hayi azange lapha abantu bayakhuluma kodwa asho ukuthi kungamampunge kodwa uvumelele kaShwi yaxabanisa kakhulu and then lo 2 usong nobaba uShwi wagcina enzaleni hayi angizange sawenza besingakawenzi kodwa hayi ukuthi ngoba kunenkinga yini yabo ukuthi nje mina ngathini ngithi ngatshela inhliziyo yami ukuthi ake ngithi ku distance kancane kule inkulumo lezi ngoba gcine sengingena nami kule inkulumo zabo kanti mina ngingena yabo so bengizama ku distance ngathi ake ngibabeke lapha esayidini but enhlizweni yami namanje ngisenesilonda ukuthi angiveli ngifisa ukucula noShwi yabo ngicabanga ukuthi ngoba ngiwenzile nje umsebenzi kukhona ingoma afanele icule ngoba ngamtshela naye na last year yabo ukuthi kunengoma engicela ukuthi
ezongena kuye wavuma futhi kodwa ngamtshela ngathi ngizomtshela isikhathi nase si right yabo kodwa ke njengamanje bengingakasho lutho kuyena nasi silonde enhlizweni ukuthi ngiyafisa ukucula naye. Bunjani ubudlelwane bakho bamtekhala noDoxin? Amawele akazi bunjani kodwa bona nabe bobabili bakanje ngisho bakho nabo obami nabo. Yes. Mina lo ngaze ngimbone nangamehlo umtekhala kulo wasuka lapho. Doxin sengeke ngambona ngeke ngamfica e-studio ngeke ngamdlula lapha enkukhini zakhe kodwa akakaze sikhulumisana ngoba akangibheki wona ngiqhamuka lapho ubheka lehead zabe kufonela after lapho abakaze lokhu njani uMagubane ngangamfonela mina nje impela nazohlukana iqembu the day impela nje kwasekuzophuma nephepha lapho before nje ngithatha isinqumo sokuthi ngiyayeka ingoba ngamfonela mangumfonela usakhuluma wasevala ifoni kangaphindwa ibamfoni yami ngaze ngazofonela sengifonela uDoxin ethi wena maqata kahle hle ingoma zelokhu njana zeqembu zingena kanjani ma interview yakho kusho ukuthi ngangenza interview ngacula ingoma zeqembu yabo ingoma zeqembu zingena kanjani ma interview yakho uMagubane bengifonele manje engitshela ngalo ngase ngibotho ngoba mina ngilo ngumfonela uyivale ngamabomu nangu uDoxin bayakhona ukuthi efonela uDoxin emtshela ukuthi mina ngicule ingoma zeqembu ma interview yami yabona sagcina ngalo la ngisikhuluma lo sayikhuluma efonini wathi uDoxin sohlangana emeetingini sohlangana emeetingini lo ndaba izokhulunywa umtekhala ileader yeqembu ahleka mina ngathi Doxin umtekhala seyileader yeqembu nini manje yabo wathi Doxin umfowethu ngithi la kwezwa ngicela ukulala ngiphumule angifuni ukukhuluma lutho lo ndaba seyikhuluma emeetingini izokhulunywa umtekhala ileader yeqembu ngathi namaye ngexolisa Doxin ila kwaphela khona iqembu ngalo la ngabo manje ngiyaxolisa Doxin phindanga ngamfonela umtekhala ngiphindanga ngabuyela kuye uDoxin ukusho ukuthi kwaphela ngazi noma 2 days yini maze ngavela ngathi decision mina ngayeka yabo kwathi nasekuphuma iphepha sekuzokala ukuthi ngathi iqembu lihlukana sengithinta uDoxin ngoWhatsApp wathi maqata sikwenzeni kangaka wahamba usikhuluma kabi kubantu yabo ngathi mina uDoxin ngitheni ngawe kubani wathi na ukhuluma ngeqembu ukhuluma ngathi uDoxin angifuna ukunaba kakhulu ngilandele inkulumo yakho ngoba angithanda ukuxabana nawe ngikukhonze kakhulu angifuni isixabane yabo so ngicela ukuthi ngingakuphenduli le nkulumo ekhulumayo wasefaka ilokhu njani ivoice note wathi wena maqatha na uthi ungikhonzile uqamba amanga wena ungithandi uthanda lento le mina engidlalayo futhi wena ungazi ngazomali wakho uphule ngagcina ngalo la ngumfonela ngiphina ngamfonela ngenzeka ukuthi ukuba ukubuya ngathi niza kahle inkinga yonakala mase sekunemali phakathi senaqashwa sekuphuma nemali nakusekuthiwa ungalethe abafana bakini naxatshaniswa imali noma ngeke ngisho ukuthi saxatshaniswa imali kodwa ngizosho ngithi laba ukuvutha ibhodo esasiliphekile yabona mase kubonakala ukuthi sekuzodliwa ila kwaqala khona umsindo. Yes. Yeah. Nayithola imali ama-CD on the light dayisa. Ama-CD imali ama-CD sayidla thina. Ama-CD sawathatha wonke. Nganginawo wami tekhala nawo wakhe noJoke noDoxin nawo wakhe yazi. Zange siwase kuJoke lo mali leyo sayilokhu sayibeka thena sekumele siyibuyisele yabo kwakhona sebeyidlile yabo. Okay uselapho ubani Bawutri wena ntekhala odi ngithi nje sayidle ngicela khona ngizokubaba umsindo uyabalela. Okay kodwa mangibele sibuyele lapho nemali yabo yama-CD yangithi sasiwathengisa kube ne% yes ukuthi okay i-CD mayo 80 rand yabo ekampanini uzobuyisela u50 rand yabo we-CD then u30 rand uyawudla lo 50 rand ubuyisela ekampanini usazobalwa nge% usazohola kuwo wezwa subalwa nge% ke manje lo 30 rand lo uthatha nje ukuthi ngoba udayisile holethi ngoba udayisile hayi ukuthi uholethi umsebenzi wakho mina nanga ehambisa kuJoke azange sihambise lo mali sayidla yonke lo mali leyo mali kwathi nase kumele lokhu njani ibuye kwakhona nje sebethi hayi leyo mali leyo ifike silambile thina sidlile ayisekho yabo wavela wadika ibalo uJoke wavela hayi
kulungile nalabanye ke uzoyibuyisa kanjani abanye umunye angayibuyisi Kanti uchoke eminye imthelele emenze ephume le. emningi nje emchoke choke awu sayidla lo bala sasibuyisa angifuna uqamba ngisayidla Wethu ludo uhambo lakho. yebo Siyazi ade sixoxa la behind. Khona indaba engathi izinhlanu osiphathele zona. Maduze noma usuku ungakaphumi cha naba abantu bakho bengatshena wena ukuthi uphekani isidodo. Hayi for amanqele ngahlanganisa manje ngiyimambana cha ngingakusho babukeli nabathandi bomculo kaMaqatha nabathandi bomculo nje wonkana ngisho ngithi uMaqatha ungenile studio engingakusho ukuthi ngisebenzile ngiqedile njengamanje sengiqedile ukurekhoda sekusela usuku but usuku idate angabi nayo show ukuthi kuzoba yipi but ngalinganisa nje end of September mangabanga end of September ngaba mhlambe ke uqaleni kwenyanga elandelayo kodwa umsebenzi sengiqedile but kunezinto esafuna ngiyilungise before ngokhipha so umsebenzi wami uhlukene ke bafowethu ngisebenzile e-studio esijwayelekile kwaYani ngokujwayelekile ngenza ingoma ezomaskandi ingoma engicabanga ukuthi zikhona lapha ngicabanga ukuthi so12 ingoma ekhona ngokuhlukana ngenze ingoma ezintsha ezisimanje manje ezithandwa kakhulu nalezi ezithandwa laba TikTokayo kakhulu ngifakile ingoma ezileso style leso ezobusha zesimanje manje ngase ngibuyela futhi loyashuni lo abangazi ngawo ngengoma nakhona cishe zimbalwa ngathi ukuphakama ngawo ngase ngizokwenza nje ngikucabangayo kunye ngicathi kuseceleni kodwa ngizokuzwa nani yabona okuyimi nje qobo lami okuzwayo ukuthi anguthathanga ndawo ngiphinde ngizoba nomsebenzi engwenze eceleni ngorekode enkabi record ungasiwona maskandi umnandi kakhulu bafethu loyo ke ngibona ukuthi ngizowuthola no September uzobungakapheli ngibona ngathi iwona engizokhipha kuqala ngoba ngizohlukanisa ngeke uhlanganise nalo maskandi so lo ngwenze ngapha enkabi record iwona engizokhipha kuqala ngwenze no Stallion so iwona ke engizoqala then nase ngilandela ngalo wase Tax Studio uyini lo wasenkabi combination it's like angazi ngawuchaza ngethini kodwa mina ngidlala isiginci sami nje esinormal ngacula futhi ngendlela nje normal engicula ngayo then uStallion wasedlala ke yena isigubhu sabo lesabadlala ngale lezi zabo zama hip hop sasisishayele ungcube evana ke kwase kuphuma ke into entsha ngoba ikuzwakala ngokuhlule kakhulu wonke umuntu esengeke ngamlalelisa ngamtshontshela uyasho ethi lento ke it sounds new yabo into nje uzode yakho iwuwe kodwa nje bayakhala ngeproduct nje sebeyizwile baningi sebengicelile le ngoma ngithi mina hayi manje nancane ayikaphuma yabo manje lapha maskando ma feature khona ama feature bafowethu into engingayisho njengamanje njengoba ngisho ngithi umsebenzi angabikho show ukuthi uzophuma nini ngoba ngisabekele wona ama feature kunama feature ngisawadinga kodwa sisaxoxisana nawo angabi bikho show ukuthi ubani nobani ukuthi obani engizobathola kodwa ngakuthembisa ngithi umenzi uzomthola inkulumo besiqedile naye yabo uyena umuntu esesiqede naye inkulumo then khona abanye ke ngisabadinga yabona ngibasho ngamagama ngifuna sikhulume nabo oqala ngifuna cha ukuthi angifuna ukuthi mangibasho la nase bese bengasaveli nasenithi batshela ngami nibakhulume kabi cha yabo kodwa nje umenzi siqedile naye inkulumo right bakhona abanye ngibadingayo ngicathi bazoba bathathu ngoba khona omunye usise ngimdingayo kube khona elinye ijongo nelinye ijongo usuphelele umsebenzi engawudedela nomnini emva kokuba sengitholile lapho mfowethu sibakulandela kanjani kuma social media social media bafowethu angimninganga kodwa ke ngicela ningilandele lapha ku TikTok Maqatha inhlala ichophile yeah anengilandele kakhulu lapho then iFacebook page nginayo kodwa ke iFacebook yami bafowethu angazi kwenzakalani sengwavuleka zamanye ama Facebook page
angazi uma yahekheka noma kwenzeka kanjani yabo ifika iqale kahle ithi nayisithi yaqala masiyamosheka ukuthi uyaposta ezinye izinto ubone ezingasekho ubone nje ezinye izinto oyipostile ungazi kwenzakalani siyamosheka ungazi ukuthi sikhishwa yini kanjani yabo nje bona ipage la khona futhi livele lime nje khona lapho angithi ipage nalivulile uyalibona ukuqhubeka ukuthi lithi lijika livele lime nje khona lapho ngiphinde ngiqale phansi elinye nalo linalivuka kanjalo liphinde ngaliphazanyiswa yini kodwa likhona futhi elikamaqatha inhla lichophile YouTube yebo khona uYouTube maqatha nje uYouTube straight yona yobhala nje maqatha nje uziyasho uzongibona lapho ngihleli phansi nesiginci sami na i-account yami phethe yonke into ongayicabanga nje thinta umaqatha decide kwale enamakhehla kodwa nje thinta umaqatha kukhona ngasithembisa manje uthi ububuya mfethu sokubona njalo siyazi phela athi ukhala ngemanager interview le kodwa siyafisa mfethu umuntu wakho sawuthanda ukuthi engathi ungathi kodwa lapho so kulele kubabukeli be-Perfect TV abathandi bomaskani dimo bezokusupporta kahle dimo ngesikuswele yebo ngisho kanjalo nje mawuselapho kule manager imanager I believe ukuthi ngisayidinga yize bekhona abafuthi abangibonisayo ngokuthi hayi ndoda qhubeka uzibambela ngendlela obambe ngayo yabo but mina ngelami side I believe ukuthi ngisayidinga cause kuningi engingakakwazi engibonayo ukuthi kudinga umuntu osenolwazi yabo ngicabanga ukuthi nangingathola imanager kungashesha kakhulu kunoba ngizenzela kodwa namanje nginethemba ukuthi kuzokwenzeka okuningi yabo bafethu selapho nje sengakhohlwa la ngiselapho nje kunensizwa lapha bathi ngapha kudla kwezinja sigaba sentamba siyaze senyele hayi sisebenzile nale yankabi bafowethu kunomsebenzi omusha ophumile futhi la ngisebenze khona noSigwebo ngicabanga ukuthi futhi abathanda umaqatha bengake behambe futhi beyosupporta enxapha udla kwezinja lapha bazolithola iphimbo lami lapho ngisebenzile ngicabanga ukuthi engomeni entathu zonke bafowethu niyazi ke nani umuntu mayezelana nalenza iqiniso maqatha ngicela mayikhipha sambe so stream music wakhe yonke indawo lapha azokuyifaka khona asifuni bafethu amaciko kanje anyamalalo yini ezosenikhala ukuthi washonapho usibanibana nomlandi sifuna ehleze sematheni ehleze semehlweni abantu kodwa yini enizokwenza astream music ngendlela right fadla mina angibonge nje mfethu uhloniphe mfethu kageni uhlale nathi usuku lonke uzoba nathi lasixoxe kube mnandi kanje ngiyathemba ukuthi la ngelinye ilanga mhlawumbe noma usukhipha umsebenzi uzobuya uzodlalela ingoma zakho nali igoli usasho phela igoli ukuthi uvusitshontshela hayi bengitshontsha kunengoma yami ethi igoli njengoba ngiyidlala nje ngithi cha ezinye zengoma ezikule album entsha bengitshontsha nje yebo ukuthi nje ngiphetha into ethi ayibe njani ngiyathemba bafethu ngikuphethe kuyonithokozisa na kanjani ngiyabonga kakhulu bafethu ngicela nje niqhubeke ningisupporte ningamukele ningiphi ithuba ngizonipha ukudla kwendlebe ngiyathemba futhi kuyonelisa njengoba nihleze nisho ngiyabonga kakhulu mfethu before sikudedele sine quiz sidlalayo mangithi ukhetha u1 noma u2 ngizokhetha u1 okay u2 khetha ugoda hayibuzi angibuzi ukuthi why ubuselani okay singaqala singaqala nginodogzini nomtekhala ubani u1 lapho ubani u2 cha nje ukuthi short ngihamba noba ngihamba nodogzini and then ngibe no hayi ngifuna ukufaka ngibe nomenzi ngase ngiba no nami mfethu no limit hamba nomenzi chemile phamazi ngeke phela umenzi umfana wami phela phela into engizoyenza okay ngihamba nomenzi ngibe no Duma kahle ngibe nenkosi emagcoka Sicibe hayi asimkhiphe ngoba ungamshanja umuntu wakini wakithi ngeke phela ijiki ngeke awungamshanja ubahuphe nethwasa lekhansela thosa lekhansela ngibe noZanefa wangidi nomnikezo wenkinga mhlawumbe uZanefa umkhathazi nomroza ngibe nomdumazi nomqilazi
umgqilazi wethu. Angimazi umgqilazi. Cishe umdumazi, ngathatha umdumazi, umgqilazi angimazi. Awumazi. Okay, ngibe no Skevana aJezukho. Phela labona ba umuntu oyedwa. Hayi, akwenzeki. Oh, Skevana nejezi ekhulu. Bayafana nje labantu. Okay, ngathatha ke mhlambe noma jezi ekhulu. Qizile noSaliwe. Qizile noSaliwe. Mhlambe uqizile. Umtekana noShwi. Shwi. Okay. Bafethu emakhaya zangabalekele umbuzo. Siyabonga lapha emakhaya uhlale nathi. Sithi nje iPerfect TV msupporteni amapage nakhe njengoba besisho. Asiphinde sihlangane nelilanga. Sithi nje pa. Awe. Cima ke mbravo.